Aganan nagkakumaa ka na yun iti papanam ha. Wen, bakit? Di kayo madanagan. Dagiti impabalon ko kan ka vitamins, di mo liwayan nga inuman. Di ka una agbannog kan mangan ka iti husto nga oras. Wen, bakit? Agyaman ako na ya, gabot ang mariknak ang napatagakan kang asawa. Awan anyaman nalakay. Amo ka na rin gatibiyag iti abroad. Gamaramidak da ito'y para iti masakbayan da iti anak ta. Di ka matanagan. Kanayo nakto nga umawag kada kayo. Nay, si kamot gayam, kumare. Nagkapam. Ay, kwa, naggapuak man iti ili. Nagpauit nga minilakay ko. Iso tinapan ko inala, mare. Aya? Nay, naimbag ka pa'y mare. Saan kan nga agparikot no may papan iti kwarta? Gaputa adan nila kay mo ni di abroad. Ni, apay ngay anak ko namti kasta, mare. Kadamot na saya at apanggadan ni pare June. Ada, saan nga umdas mare? Anya? Ay, ala, baliwan tanto tiag sarita mare. Tainak man pa'y gumatang iti sidaun mi iti daya. Sige, mare. Agpasyar kan to iti balay no adawayam. Oh, adtoy mare. Amok nga umadanin ti kasangay mo. Iso nga din sa ganak abag para kan ka. Wow! Ay na, nagpintas mo tunday to'y abag mare. Ay na, nagyaman ako na Awan anyaman na, mare. Si kakit dimat. Nagipawit nga nila kay iti package di na minsan. Kasta ka de. Ay na. Ay, taak kausan iti kastoy abag mare. Nginginain lakit di day to'y mare. Wana, iti kasta, ada usaram na danapatagapagnam. Ala. Ibagam tulaangin kinilakay mo Thank you. Wan, mare. Awan anyaman na. Tuyo manen ti sidaan? Ha? Tuyo idagsapa. Tuyo manen itay aldaw. Tuyo manen ita arabi Ay na po, makauma talaga. Pasensyakan bakit Sana bale. Inton makasweldo Sana nakastoy ti si datayo bakit? Oho! Manon adara sa kasta ti ibagbagam, sika, Jun. Ngam tunggal agsweldo ka, kurang pa ya pagbayad iti bills. Abasto pa ila dito'y balay ay awanan. Anya? Makauma na talaga ti kastoy, abiyag! Ay! Huston bakit? Mga takid din. At data dito lang may saan. Sana nasaya ti agong ungat. Mangan ka! Kanam amin dito, lutong ato yung makauma. Ha? Ay, una yan. Jun, anya nga tano, padasam mo ti agabrong. Anya? Kita man ni pare. 5 pa ila abulan na ije Dubai ngam ininot na pimintas ti biyagda. O reconstruction lang ti adda trabaho bakit? Saan tayo mo't mabisbisinan? Ti ko namkit din, awan arapaap mo iti biyag. Umdasan ti kastoy nga adda ka bibiyag tayo. Awan panggap mo amang papintas mo iti biyag tayo. Anyat kahit mo, sawan bakit? Ti ko na, padasan mo ate agabrod, iti kasta pumintas mo ti biyag tayo. Nawatam! Nakaluto ako ni ti pambigat bakit? Ngayon imuna ako nanangan. Mangan kailatan iti anak ta. Wen, ala. Ingkan, tapnusan ka maladaw iti trabaho. Wan gayam, marabyanak nga gawid intin malam. Ag-overtime kami. Isupay ang mainayon iti sweldo mi. Awan lat amok iti dayta. Oray kat nga ta 24 hours ka ngagtrabaho saan lat ta nga umdas dayta nga pagbiag tayo. Di ka kumamatagsaw iti kasta bakit? Aramidag mo ti amin nakabalak. Anya ka di pa iti kurang. Day, rabiin na. Agamada ka pa ilang di Twitter sinak ka na ka. Kuna laki din do nakaawid ka. Anday, kahit ko ti agbartak. Diyak ka mo na ti aramidag. Ha? Bay? Ada ka di parikot mo. Kaada kan. Anda, antay. Diyan ka mo no, kasano nga baga kada kayo na itaw
Ay, saos. Malala. Ibaga ka na ka. Hindi kasta matulugan ka noon yaman day ta. Kasto yan, tay. Kasto yun, ay. Araramidok ba't yamin nakabalak? Lagi di tamo kapag sayatan ti pamilya kat aramidok. Kurang lata para kaniloroy. Yat kaya't mo asawa. Kanayon nga baga ni Lore, nga kurang kanumit ti masapsapula ka para iti pamilya me. Anya? Kanayon na nga baga, agabrudak sa latan. Panagrig na, kasla sana ka na patag para kan ko na ante. Ngayon, ayos lang kan ko na mayadayo kasukat ti dakalagatan. Anya? Ay, una yun niluri nga asawa. Diyan mo naman. Maburi-buran ako nante. Panagrig na awansan ti panagayat ni Lore kanyak. Anya? Naibagam day ta iti asawa, Ay Mare? nawan, Mare. Imbagak ka talaga. Gaputa, kaya't kumut apumintas ti biyag dagiti anak me. Diyak kaya't amapnag dalaeng iti adda ka bibiyag mi ita. Ay na, Mare. Di ka katagyaman. Tadalat ta ni pare Jun iti danayo nga agiina. Ay, wen adda nga agpayso, Mare. Angam kita man saan mo't nga umdas ti sweldo na busbuson dagiti ubeng. Ay na, no siyak ti si Kadya kung pilitan ni Jun nga agabroad. Nagrigat ti trabaho ijay. Swertem ano nasingpot nagbalin nga amom. Angam no saan, siguradong agbabawi ka. No kaya't mo tidakkala sweldo, mabalin mo matagtrabaho, Mare. Tutal, kabalan mo tandagiti anak yu ti mapan iji pagadalan nga isuda. Anya? Ay, naimbag ka pa'y, Mare. Intun sumangpot nila kay mo. Apag-isuan nalpas mo ti balayo. Wen amare, isu amin day ta tinapanan di kwarta ngayon pawpawit na kanya. Ay, Mare. Siguro, no nagabroad mo't nila kay ko, ang mga no adamot tun na ipatakder mi abalay. Di kam kumamot. Agan anos nga agnanaud ije daan abalay dagiti naganak na. Ay na, di kag sasao iti kasta, Mare. Addan tulat ta ka di. Saan pa'y siguro nga ita? Ngam addan to. Awan lat amok, Mare. Diyak lamang namnama iti tungpal biyag. Kat construction lat tamo ti trabaho ti asawa. Ay naunay kan. Di mo man tagibasitin ti trabaho di asawam. Ure kas di laeng. Isu mo ti pagtataudan ti pagbibiyagyo. Nasaya at tadimagas ka dito'y tirsinak kada kan. Ada good news ko para kan ka. Anya day tante, ibagayon Hey, timbawag ngamin ni Kive na kasinsin mo itayal daw. Ah? Kat naibagakin ko na, jay naibingay mo kanya, parikot mo. Naku na. Magando kayat mo ka na, ti agabraw. Tanuan niya man ka no, ti desisyon mo. Tulungan na ka, jay kasinsin mo. Kasta ka di ante? Kauway. Iso nga, panunod ka na imbag, jo. Hindi ka madanagan, kaputa damo ni kasinsin mo ijay, no, bilang lang. Ay, agyaman nak iti day ta nga imbagayo ante. Sige, panunuta ka na imbag. Oh, tulungan na kamot gayam jay kasinsin mo. Anya pa ilaan nga iti sa pulang. Lori. Ay, no di mo kaya ti agabrod. O di siyak laangan. Ay, san? Di mo aramidin day ta. No addaman ti agabrod. Siyak day ta. Gaputa siyak ti lalaki. Sikat ti rumbeng adda ditoy, takadwam dagiti ubing. Amumot gayam. Anya pa ilaan nga itararamidam. Kaya't kumiti agabrod bakit? Kasladyak kabalan ti mayadayo kada kayo. Nang runa kadagiti ubing. Ay, apo Jun aya, an-anwam ta inal daw nga agkakadwa tayo. No saan mo mo't ama ipaay amin nakasapulan ti anak mo. Useless, sanaya. Ha? So adi mon panunutin day ta, iliw mo dita.
Ti panunutem, ti masakbayan, ti pamilyam. Anya, agabrod ni tatang nanang. Wen, anak ko, agabrod. Para mutlaang kada kayo. Para iti adim. Ha? Ken maysa, tapno maipaay na mo't amin ang iti kasapulan nyo iti kabsat mo. Sana pud no dayta. Agabrod ni tatang, kaputa kanayon nyo apilitan. Anya? Da kayo latan nati agabrod. Sana ni tatang. Ay na, mare. Nakaragrag sakak si ka. Kamaudyanan na makaabroad mo ti asawa. Ha? Kastaya, Mare? Nawan, mare. Ay na. Tinulungan ni Kevin akasinsin na. Jay anak nga ni Auntie Josie nga ada ija Japan. Ay, katmayat Anya nga trabaho. Ay na. Kaano anya ti trabaho na dito, di sumutla trabaho na ijay, mare. Construction mo't laang. Di pagsayaatan na. Dakdakkel ti masapulan na ijay. Ay, wana. Sana kaskarina mo taga-broadcast. Nga musto mo't kiti. Tapno mapadasan mo't ni Pare John. May salaang din alawas ti Urayan. Ang flight kang lakay. Uy, nga bakit? Ay, kasladyak mapanawan na kiti ubing. Nang runa ni Daniel. Kasla di na kaya't amaya dayoak. Italaang dayta. Intun agangay. Mairwam dan tumot laang. Sapay lang ko mga rod, bakit? Di ka kadimadanagan. Siya, ti makaamo ka dagiti anak ta. Kamaudyanan na insan, nakadanon kan dito Japan. Uy, nga rod insan. Kasladyak patyan nga, dak dito yan. Sikagid dimat. Ala, mapantan iji kusina. Itay pa yan nakaluto ti asawa kiti pagsasangwan tayo. Kasta ka di insan? Agyaman na ka? Hello? Hello, lakay. Ay na, kumusta ka ditan? Ayos mo bakit? Uri kasta narigat ti trabaho. Ayos lata. Kumusta na iti ubeng? Ay, kaya nasaya at dalatang alakay. Ay, wingayam. Kaano ka nga, nga gipaw 8, iti kwarta. Ngamin, awan mo tin allowance da. Ado dagiti nasken agatanga kakasapulan dagiti anak mo iti pagadalan. Ha? Kasaya. Sige, sana ba eh. Umadanin ti panagsweldo mi. Aya? Ay, kaya nasaya at ano kas talakay. Adapay ngamin dagiti babayadak dito. Sige, di ka madanagan. Agi pa itak ita alawas. Alala, sige lakay. Agyaman ako unay. Oh, Mare Lori. Sa dino ti papanam? Ay na, mare. At pag nami ka dagiti gagayim ko ita. Nagsasaritaan mi nga main amapan kami agbits ita kay. Ay, kastaya. Wan, mare. Ay, amang ano kaya't mo muti umay? Urayan kan. Di ka agdaanag. Siya kunti makaamu nga gastos. Ay, kwa, saanan, Mare? Jakmut la mapanawan dagiti anak ko. Aya? Sige, sige. Adakan ka day tamare. Alang araw, innakaon. Ay, apaw. Day tangarod ka ti ibagbagat. At dati ka anak kakijaya abroad nga trabaho. Tapno la maipaay na amin nakasapulan da agam. Inaldaw mo nga. At day ta agsaysayang iti kwarta ti aramidon na. Wen nga rod, auntie. Di nala panunutan ti bannog nila kay na ijabarod. Oh! No jak makapagtepal. Ipulong ko at talaga day dyan nga aramidon na. Kaasimot ni Pare John. Naka-abroad lang arod nila kay na. Atiw na mo tibak na. Inaldaw a pumanasyan. Ha? Machimpwak la day jay. Ha? Maikakitisaw. Ay, no di natagidak sa nga, auntie. Ngamin, pinalagipak idin, ngam di nakmatdanggan.
Pangaasim, Mare, Di mo kumamot ibagbaga iti sa bali. Anya? Mare, awan sa bali ang makaamu iti daytoy. No, di datalaan. Ngam, Mare, panunutom kumamot ti asawam nga day ja abroad. Nagsakripisyong imadayo. Seta, kasta tiraramidem. Ay na, Mare. Jak nalabdan ti riknak nga agayat ken ni Gari. Anya? Saan pa yan naladaw ti amin? Tapno liklika mo day ja lalaki. Mare. Ay na, sapay ko tadi nakguraan iti dayto nga ibagakan ka, Mare. Ikam kumamot iti patag ti amin na pagbambanugan di asawam. Saan analakad nagtrabaho iti sa bali a pagilian? Sa ita, maaramid mo aliputan di asawam? Anya kamatan? Mare. Agpanunot ka na imbag. Panunutom ti masakbayan ti pamilyam. Saan ka tatibukod mula pagragsakan? Imayak dito'y balayaw. Gaputa kayat ka makasarita, lurey. Auntie? Apay, udno ka day ti mangmanggagaw kadagiti kaaruba nga aramidam. Ay, anya day ta, auntie? Di ka agpamarang nga wanti amam. Kabayatan ti panagtrabaho ni John, ijay abroad. Kastoy kit dahin ti subad mo ken kwada. Sika ba tinang pilit ken kwada nga agabroad. Tapno maipayan na kayo itinasaya at apanagbiag. Ang gamita, anyat aramidam. Auntie, anya kamutan. Panunutom kumamot ati sakripisyo ti kaanakak para kada kayaw. Saan pa yan naladaw ti amin? Tapno agbalbaliw ka. Now, di mo kayat ang maamuan ni John dagiti aramidam. Hello, Kive, nanakaw. Nasaya ta sinong bata nyo da gusti awag ko, Nanang. Abay akas labadan danagan ka, anakaw. Nanang, ni John, natnag iti building nga raramitin mi. Anya! Awanan ti kasinsin ko, Nanang. Ay, Diyos ko! Ay, sana puno na itanakaw. Ay na. Saan? Lagay! Pagkawanan na kumalagay! Abay, kasto'y matan, tinagbanagam! Sangit kay ti kasta unay. Ngem naladaw ti amin. No ammom la kuma. Iti ka adami di abroad. Kanayon analiday ti kasinsin ko. Gapo itinaamuan ng aramidam ditoy. Anya? Amo ni John nga dalalaki ang isukatam kunkwana. Kat na-depress iti kasta unay. Ay, Diyos. Iti panakatnag na iti building. Saan miya masigurado no aksidente anatnag. Kuno yung gagara na. Gapo iti panaka-depress na. Gapo iti naramid mo. Sigatin ang pilit kan kuha na nga gabrod. Gapot na kayat mo maipayan na kayo itinasaya at apanagbiag. Gaman niya tinaramid mo, ha? Pagkawanan na kumalagay. Maglo nakabasol ko ti amin. Basol ko! Agsangit ka itan, marengam naladawan ti amin. Mari! Una yun aya. Agbabawi ag mandita, Mari. Agbabawi ag. Una yun. Nadya ko mapinilpilit ti asawa ka nag-abroad. Nalabit sana kasoy di napasamak na. Ay, hanya nga rod ngay, mare. Nalpasan ti amin. Nunapnag ka kumaitibiyag nga adaka-da kayo, idi saan pa nag-abroad ti asawam.
Nalapit sana kasto'y tinapasamak. Saan ka kumana kakaasi ita? Nangruna dagiti anak yo. Ay, Mare! Nala, aklo namon tinapasamak, Mare. Anya mo tanda ito linutom nga itlog si Kaani. Naksat, apay. Ultimo ka di itlog, di mo amualutuan. Pasensya kayon, mama. Naira na ngamin nga agsang sangit ti anak ko itay aglutluto, Adumanan arason mo. Naglawa talaga ti bakrang apagalaan iti rason ko nakmanan. Pasensya kay atalagan, mama. No kayat yo, ilutuan kayo iti sa bali. Anya ka diti kayat yo ang sidaan. Saanan? Inaklamang restauranan. Makapadadaol kay taldaw. Anya? Ala, kanam amin daytain lotom nga itlog. Oh, ani bakit? Apay? Adda ka matlatan dito si Led. Ken kasla nagsangsangit ka. Ha? Anyat makagapo. Ibagam kanya. Awan da ito lakay. At dalabasit saan mi ang nagkinaawatan kini mama itay. Ha? Apay, anya ka di man ti makagapo. Gapula ang ija itlog anak sat. Naira na ngamin nga agsang sangit ti anak na idaglutluto at. Iso adyak nakita adagos. Idi mangan ko man ni mama. Nakita na anak sat di itlog. Kasta unay mutan apong tut na. Una yan ni mama. Kasla di na napadasan tinagana. Ala, bayam ta kasaritak to ni mama. Di na, bakit? Sardangam kumamatan ni Ani ti kasta nga raramidam. Awan mo't dakas nga raramidan na kan ka. Ha, iti ka anuman. Saan to apulos ngagbaliw ti panakilangan ko kankwana? Aniya? Amo matasipot pa'y. Diyak kayat ni Ani ngagbalin nga asawa ti anak ta. Bakit amang ano tamakangag itinay tangay bagbagam? Awan bibiyang ko! Mangag ti makangag! Tapod numat! Ado dagiti babay nga gusto kin ni Franz. Ngagdya ka mo! No anya launay ti impakan ni Ani kankwana. Bakit huston ko nakmat? Husto lang no mangag na! Ah, Mamirmiraot anay kamang ha! Amangan no namnamaan na nga damatagikwana at tawidan ni Franz. Hello, George, anak ko. Hello, mama. Imawag takayat ko lang ay pakamo nga wadalin ti panagawid mi. Kasta ka di anak ko. Ay na. Agyaman ako na ay. Agtik sila ta kanyak, mama. Nonya ti kayat yo pasalubong. Gatangin mi. Ay wan anak ko. Tapanunuta ka na imbag. Noan niya ti pagkatang ko kada kayo. Ay na, agyaman na kanak ko. Nakaawid kay matlang. Uwan, mama. Wen, mama, kat nagsaritaan mi nga agasawa aditi kami pailaan. Kasta, ay katawan parikot iti taitanen. Kay kayat ko ano ang naad kayo ditoy. Iti kasta, dakat kaduak. Ha? Kantap no adagluto iti kanak. Apay, ni Ani ngay, mama. Di na kailutlutuan? Ha, agluto lat tamot Ngamjak magustuhan ti panagluto na. Luto tinakurapay ngawan ramraman na. Anya? Anya? Iso ana saya at tanagawid kayo. Mama, papa, umay kayon, mangantayon, nakaluto akon. Kasta ka di, malagarod mangantayon. Kalpasan na, adda papanantanen. Ne, papanan tayo, mama. Ikat mapantag shopping Talaga? Uwan anak ko, mapanta. Sana bale, sagpaminsan lang matkat. Ay, wan gayam. Inakbit ayaban ni Ani Giselenta, tagigiddan tayon amangan. Ops, sanan, bayabon. Ha? Amo namat nga oras ti pinnangan ita.
Isukit din tay ayabam. Ha? Mangan tulat tano kayat na. Saan mo amapan ay ayaban? Ani bakit? Amo ka na sakit unay. Di pa nagsasaw ni mamakan ka. Angan, pasensyam la ko man, ha? Wan na kay. Di ka madanagan. Ayos lang kanya. Sana bale. Apaman aman na nayunan ti urnong ta. Mang sapulak to iti gatangak alote. Patakdaran tayo iti uray basit la balay. Iti kasta, lumasin tayo tumatan. Pagyaman ako, nahilakay. Gaputan na panunot mo, dayta. Ngamin, kasla akla sunod tratuan naktinam. Awan matidakas ngar aramidakan ko na. Ngam no apay akas tilatakan na. Bakit? Diyak mat pakabasulan no nakurapay lang ti pamilya ang nagtauda. Ngamin, nasaya at matipan nakilangan na kininena nga asawa ti kamsat mo. Gaputabak nang ngam saan kumamot aday niya iti pangibasaran na. Ala, bayaman. Mamiris nanto dagita nga raramidin na. Saan pa nga ita? Ngayon to. Basta agtali na ipalata na makumbaba. Ay, naimbag pa'y ni Nena nga asawa manak ko. Oh, apay mama. Nako nagdayta, gaputa pinilim ti babae akayat ko para kan ka. Pa'y napintas, at dadal na kanbak nang. Ha? Sana kas iti kabsat mo. Ay na, jak amo no anya tinakita nakin ni Ani. Saan lang arudan na nakaturpos iti panagadal na. Awan pa'y langan, nakurapay pa'y. Mama. Dakal tinagdumaan ni Ani kan ti asawam. Sipod pa'y ni Christine nga anak ti kumarek ti kayat ko para ken ni Franz. Ngam, ha, taday chay pa'y nga Ani ti pinili na. Saan na palikod dayta mama? Nasingpot mat ni Ani. Awan ti makunakan ko na. Isosan kay kumamot nga agsaw iti kasta. Makapasayar iti rik na, mama. Ay na, nabatak manan ito baso. Makitan tukit din ni mama. Sigurado manan ang makapungtot kanyak. Ay na, anyaya ter aramidam nga ginaw si Kaani. Ah, mama, pasensya kay kuman. Jak inggagara amatin nagday ito baso. Kasta kayo amamirmiraot na dabasolyo. Pasensya, pasensya ka na yon. Anya, Apay, awan ka diti kas iti dayta abaso, ijay ayan nyo. Iso asaan mo nga amo ti aginaw iti nainayad? saan matakas na mama? Dinaksong basong batan si kababae. Abangan no jak malapdan ti pungtot kukan ka. Ha! Napunwan akon kan ka! Nagrigat lakit din ayat ti maikamang itikas kada kayo abak na. Ha? Nalabas ti panagsasaw ti inam kanya. Nga oray basit lang ang akam mali. Jak maliklikan a panunutan. Ana saysaya at salaang nog sinatan. Anya? Tanog sinata. Sigurado ang maragsakan ti inam. Ngamin, sipod pa'y. Imparupa na kanyak asa anak ama ikari para kan ka. Gapo iti kinakurapay ko. Saan? Jack, itulok ang mapasamak data. Wen, pudno nga da kabaalan mo iti biyag. Ngamiti ka naman. Jack, kanunungan ti kasjay nga ugali ni mama. Makapasair itirik na dagiti sa una kanyak. Jak lakayat asong batan. Gapo tamok asaan anasayaat. Nga maglablabasan tinam. Maaramid na pa yan apabainan nak iti sangwanan tibak nang amanugang na. Anya, inarabid na kan kaneta. Juan, jak ibagakan ka daytoy na saan nga inaramid tin. Inal daw ka arumwal. Iso adi mo amo ti mapaspasamak dito'y balay. Urayak ni mama, kasaritak. Mama, apay, anya ka di tidakas ngar aramidin ni Ani kada kayo. Tas saan mutlaan nasaya atan dagiti pakpakitayo kan kuana. Apay,
Nagipulong manen kan ka ti mamirmiraot nga asawam. Ha? Saan kumamot akas ti panagsasauyo? Nasingpatmat ni ani kada kayo ah. Nasingpat no nasingpat. Amumat ajak kayat ni ani para kan ka, sipot pay. Saan ka di? Ay ayatek ni ani. Anyaman ti katatao na. Saan ati kinakurapay da, tinangibasarak. Tapno ayatek kan ipatag ko. Samay sa. Adan anak mi mama. Iso nga klonan niya kumamatan ni ani. Ta iso at talaga ti kagasat ko. Nukas kumakin ni nena tinasawam. Awan kumati parikot ita. Aniya? Jack amuno niya ti aramidak, papa. Franz, anak ko. Ibaga may ti asawa, apasensya na latan ti inayo. Nasingpat ti asawa. Isong agul uli maklatan no kasya pagsasawan ni mama. No sabali la siguro, Jack amon. Ang mga nasinungbatan na ni mama. Wano niya pa dita. Dahil tagarod ti dakala pagyamyamanak, tanagsingpat ti asawam. Di na ugali ti makiapa. Pudno day ta, papa. Saan nga ugali ni ani ti kasta? Agam jak amo ka ni mama. Doa pa'y ngaging gaita. Ket saan nga agbalo ti panakilangin na? Iho. Papa, anya ti aramidek? Pina, anya launay ayat, di mo kayat ka ni ani amanugang ta. Apay nga aging gaita, kahit saan lata na saya ti panakilangan mo kan kuana. Apay, nagipulong ka di kan ka dyan nagalas ti rupa na manugang mo. Saan na ni ani tinakasaritak? Ni Franz. Mariribukan ng ti anak ta, no anya ti rumbang aramiden na. Gapo iti kasta nga aramid mo. Kanya, Di ka kumaglablabas, bakit? Bakit kan? Lakayak matan. Nagiti anak kan manugang ta, tinamnamaan ta, ang mga iwanto kadata. adda kwarta Ramon. Mabali na ka mangalay ti katulong ko, no jakton kabalan. Isa pulos, jak namnamaan ti anyaman at tulong dayjay nga ni. Aniya. Kabalak ti mangalay ti katulong kunakmat, oray saggay satan no day tati kayat mo. Apay ngay. Apay ajak matan maikot iti makanawan nga imak. Kastamatan ti makanawan asakak. Anya ka din day tuig amarigregnak. Ha? Mama! Anya ka din ti mapaspasamak kada kayo? Jak maigaraw ti makanawan nga imakan sakak. Jak amo no apay. Mabitlang! Ayabak ni George! Na- Ipanda kayo di ospital! Sigo ti doktor. Na-stroke kayo, mama. Iso adi yung maigaraw ti kagudwa ti bagiyo. Pagyamanan tayo, ha? Gaputa sana napiktaran ti panagsauyo. Ngamin, kaadwa na may stroke. Kat sana mawatan ti panagsauda. Iso na lang, tadi kami makapag na, mama. Iso nga anusan nyo pa lang, ha? Kasta talaga. Traidor ngamin asakit dahit, ha? Umatake ti anyaman nga oras. Kasano ako ngay noin ako mismo. No jak makapag na. Di kayo agdanag, mama. Agdaya por kayo pala. Anya. Sikan ti mapan ijisilid ni Mama George. Makita mo't ama kumiko makita raramidag. Nas ka na ma-repair ko tilogan. Tap na daw sa rin tayong bigat. Ay, ituloy mo to no madamdaman Madurmanak nga rin namang sukat iti diaper ni Mama. Anya? No apay nga minadipay lamang ala iti katulong na. Tapnad na mga sikasukan ko na. Makapadurman. Nena! Nena! Nena!
Mama, awanin ni Nana. Nagawidan ijay lugar da. Intulod ni Manong George. Apay, adda ka sa pulan nyo? Mabisin kayo kadi mama. Tailutuan kayo. Ibagayo lang ang nuan niya ti kaya tyo akanan. Sa anak amabisin, ani. No di kat napuno nga minti daya ko. Aglilikan, iso apok kawak ni Nena. Nga mawan mat gaya man, di man la nagpakada. Kasta ka di mama. Ala, siya kunti mga sikaso kada kayo. Ani, pakawanan ako ma. Amok ang naglablabasak, idikan ka. Ngamita, at akalata mga sasikaso kanya, tanakapsut akon. Mama, Amok asan akas karina timang pakawan kanya. Gapoy ti kinaalas ti ugalik. Ngam sapay ako ma. Tadumteng to ti panawan ang mapakawan na balasang ko. mama, idi pay laang napakawan kayon. Isong awan ti rumbang nga pagdanagan nyo. Di kay baybayan. Asikaswan kayo itinasayaat. Agyaman ako na iti kinasayahat mo kanyak, anak ko. Ikarik. Bumawi ak apaman nga agimbagak. Di yun panunutan day ta, mama. Tinapatag, agpapigsa kayo. Itikas na, agsublimanen ti sigod apam magi ken kinapigsayo. O niya, makita-mitan, tipod no nga ugali ni Nena. Pimanaw, kaputa madurman kanukan ka. Anya, Kan di nakakabalan nga iwanan. Nang runa, nusukatan na ti diaper mo. Isu dagita ti makagapuno apay ang nagawid iti lugar da. kasta ka di. Ita, sapay kumatama amiris mo, dagiti sana nasayat ngay nararamid mo ka ni Ani. Ni Ani akagurguram, gapulang iti kinakurapay na, ket isu ti mga asikaso itaken ka. Lakay. Na-stroke ka. Gam isu siguro asaan ang apiktaran da itangiwat mo, da ita panagsaom. Tapno makasaritam itinasayaat ni Ani. Ket makapagkid daw ka ken Juana iti pamakawan. Kinapudno na, addan urnong mi mama. Ket plano mi ti gumatang iti lote wano balay. Talumasin kami kuman. Angam gaputan na kisarita ni Ani kanyak, adito'y kamilatan. Gaputawan mga sikaso ka na kayo. Imanugutak. Kasta ka di anak ko. Jaklay pakarop. Akas jel at tati kinasaya at ti manugang ko kanya. Itilaksid dagiti madi ngay nararamid ko kankwana. Dahit ako mati panunutan nyo ita mama. Nasyak lati masurot. Talaga alumasin kami. Angam, da kayo ti pampanunutan ti asawa. Franz anak ko. Ikarik. Aramidak ti amin. Kan iparignak kada kayo nga anak ko. Apagbababawiyak ti amin amati ngay nararamid ko. Nang runakin ni Ani amanukang ko. Unay kamutan iha. Amo makasapulan tayo day di agatad para iti operasyon ni papam. Ngam apaya di mo inanadahan. Mama, jak nga minapuutan ang nakaturog ak ijay lugan. Gapo siguro iti bannog kan puyat ko amang bambantay kan ni Papay sa ospital. Jak na puutan ang naragrag ko jay baga nang ikabilak iti kwarta. Jak nga minaisipar ti kalabag ko. Mama niya taramidag. Sigurado sana magustuhan ni Manong Hener. Numamuan na dayto eh. Lakit di ah. Ay, sapay nagrigregatan ni Manong mo day di agatad ijay abroad. Tapno laad da aramatan ni papam iti panagpaopera na. Anya taramidan tayo, Mama.
Ikararag ta asapay kumata na dalos ti panagpuspuso tay tao anak kaalay ti day ti akwarta. Kat isubli na kadata. Wen, mama. Sapay la ko mga rod ta makonsensya na sino man day chay. Awagak ni Manong Hinir. Kat ipakamok tinapasamak. Makaamoditan man niya ti ibaga na kanyak. Tinapatag kat maamuan na. Sikati makamu iha. No ako nga anyangay nga rod. Awan mabalin anak ko. Agyam anak, nakarwarak matlangan rin di pagbaludan. Kamaudyanan na, makaawid ak matlangan di lugar mi. Oh, adon tinagbaliwan na ti alugar. Imadon ti balay dito eh. Ha? Agore ka. Akin bag nga tayo ti dito at dali tinagluga na kachip. At nga tayo nakargarag. Tinasayaan. Inayadag ayasidag dito abay ko. Total, pag may saak mat ka na pasayro, kat awan makakita kanyak no bilang lang. Alita, awan mat siguro ti mali ti kasto nga ramidag. Diyak mat tinakaw, tanapidot ko mat itilugan. Ang anya nga tatilinaon na iti abag. Ay na, masung apo. Kamaudyanan na. Nakawit ka matlang. Kunak numatay ako, adi ka man lang makita. Nabigsa kayo pa'y matlola. Mapayag kayo pa'y matay. No amukla ko mga ita, ti iruruar mo iti pagbaludan. Sinukun ka kumaapo. Sana na masapol, Lola. Mamandog kayo lang agbiyahe iti adayo. Malangarod, kay nakagluto iti pangaldawan tapok. Pagsidaan ka man iti ba manok? Uy, nagimasan nga, Lola. O ala, tatulungan kayo magluto. Agpalis sa klabiit. Nagado a kwarta tilinaon na iti abang. Maso nga po. Ato'y nagitay ulos kan pungan mo. Nay, hapay day ta masaong. Nagadumot a kwarta day tan. Nangalaam kita. Napidot ko, Lola. Anya, nang pidutam ngay. Ijaw nagtijip pa nagluganak. Tsak impagaro pa dakkalagatan ti karga na ti abang. Ay na, isublim day ta, apok. Di mo tagikwan ti saan mo ako kwa. Amang ano na patag ti pakaramatan day ta kwarta. Lola, sayang. Mabalinan na iti apang rogyan nga agnegosyo. Ay na, di ka kumapasulisog, masong. Sapay karuruar mo lang iti pagbaludan. Di mo't nagkarika ngagbalbaliw kan. Uwan, Lola. Sorry, no, kas niya tinaybagak. Ala, isublik na ito eh. Husto kayo. Nagbalbaliw akon, kat di akon kayat yagbasol manan. At damat kat di nakitak awalit ditibag, kat adda nakitak nga ID dito eh. Padasag akong takan. Hello? Asino da ito eh? Hello? Si kakatitagnagan iti Ellen Albenya? Ha? Uwan, sir. Apay ka di? Asino da ka di? Adda ka di mapukpukaw abag mo? Ha? Uwan, sir. Adda karga na kwarta. Siya tinakapidot iti bag mo iti unag ti Jim. Kat nakitak iti ID, ti contact number mo. Iso nga nawagan ka. No, kasta. Oh, Diyos ko, agyaman Ibagayo no sa dino ti pangisabatak iti naragregyo a kwartaman. Sige, sir. Ibagak ti lugar a pagsarakan ta. Mama, aday mawag kanyak. Katsak amo nagpay so ti bagbagana.
Adda kanugan ko na tinaragrag ko abahag. Ay na, Diyos ko, agyaman kami. Makisinara ka kiti da tao, mama. Alang arutan masapul tayo na dya kwarta. Ala, takuyugan ka anak ko. O sige, mabit lang nga rutag palasak. Ay na, agyaman kami, Barok. Kunami lano saanan ang maisubli kada kami na dya kwarta. Mang Masong, agyaman kami ha. Kas pagyaman mi, at ti parakan ka. Sapay ko mata makatulong kan kaday ta agatad. Saanan, ma'am. Pagkaragsakak ti makatulong ka na kayo, nga awan nam namag akasukat na. Alakit din, Barok. Awatamon, basit laban nagdata. Saanan na? Mas kasapulan nyo dayta. Tanakunayo kat nga ron nga daigi ospital ti asawa yo. Saan tak kumapakadanagan? Agyaman kami manan, Mang Masong. Day, nagsapa kamot ang nagriingan, apo. Parbangon pa lang, Wala tama pa na kiti uma. Agdalusak man iti pagmula kiti natengken prutas. Malang road, ngamangan ka pa Tamalinlin na yun di inapawi. Mang prito aklabit ititlog kan tuyaw. Saanan, Lola? Mga anak ton no agawidak. Mabisinan kan Saan, Lola? Agawidak ano marik na akong tibisin ko? Kabaudyanan na, ininutan ti panagsubli ti pigsam lakay. Uwan nga, Rod. Naayat unay ti Diyos ka na tayo. Bakit? Kan naimbag ko naam, tanakonsensya tinakapidot itinaragrag jay anak ta kwarta. Isu nga adda pinagpaoperam. Ay na, Masong, nadamag mo ka din. Ano ka numot ti mapukpukaw ading wanda giti ka aruba? Uwan nga, Rod, Lola. Sapay planok kumamot ti mang tarakan ni Tinuang. Ngam saan pa lang eta, tani? Amangan kit di no mapukaw. Ay na, diyo ka di madlaw, kakaro ba? Nagrugay ti panagpukaw ti dingwan dito lugar tayaw, idi nakaruar da dya Masong iji pagbaludan. Iso adakkel ti atap ko nga iso tinang takaw ka dagiti napukaw a dingwan. Ayun ay kayo umutan. Nagalasan ti kastang ibagbagayaw. Apay, ada pamanak-nak yaw. Ajay apok ti agtatakaw. Ay na, di ka kumamasasair, nanalinda tapod no mga meng. Sigud mat, ngawan mapukpukaw a dingwan. Nga manipod na karwar iji pagbaludan di apom. Agpukaw mat amin na dingwanan. Di kay bastag pabasulatan no awan pamanak-nak yaw. Siya nagapaw ta nagapoy jay pagbaludan jay apaw. Katisun ti atapan yung agtatakaw. Naitalag chis-chismis ti ambo yung aramidan. Uray ko mano agpaisaw. Unay mat na kita karuban. Nagalas ti aramida. Ay na, Lola. Di yu ka di ikas kasuidan. Nanggagkumat na gitan. Ngam, jaklag sasaw. Tawan mo't kinapudno ti pamabasol na kanya. Siya ti masaksakitan ni ti kasjay amang mangagkuwa po. Gapo ka day, tasigod nga darikod mo. Kasi kamutan ti pabasulan da, tunggaladag po kawading wan. Lola, Dayjay nga ti mamay da. Supay mo ti makakardang agsasaw iti kontrakan ka. Awan pa'y serbi na kabagyan. ala, saan ko man ngagsaksakit tinakamyo ka nakwada, Lola? Maawatak, tadakat nga ron madi anapalabas ko. Ngam, awan na sayata mapasamak no tutupak ina. Ad-ad na lang nga dumakas ti panagkita da kanyak no bilang lang. Diyak nga minan kabahila na palabsan ti kastoy amang mangagaw kontrakan ka apaw.
Auntie Maida, adaak, takayat kayo kumama kasarita. Ay na, Masong. Amo mat, anagado ti customer ko dito tersenak. Di nakman disturbuan. Inranak at talaga nga daragiti kakadwa machismosa, auntie. Na, apay nga yakas na ti panagsasaom kada kami. Auntie, di kay kumamat agpabasol latan no awan pamanagnak yo. Diyak kuman aramidan na ito eh. Ngamjak namin magustuhan apat ininolak at may ramraman ng agparparikot. No awan kinapudno na di aguli magkalatan. Uray aguli makak. Gamda kayo matisaan nga agtaltal na ante. Pangaasiyo kuma. Isardeng yon timang daddadaali ti padayo a tao. No da pamanagnak yo, iparang yo. Ngam no awan, aguli magkayo. Narabian ka mo't masunga po. Inaradok namin tay pagmulaak, Lola. Inton bigat, nakasaganan ang mamulaan. Inayabak ni Tata Berting akadwag inton bigat. Hala, aginanak ang arudan tamang rabita na po. Kunak mo't nga umuna kayo namangan. Ay na, sa anak pa'y mo't ang mabisin itay. Nga may tatadakan, balik na kung tibisin ko. Nga lang ron, mangantayon, Lola. Anya, papaayaban dak iti barangay hall, Lola? Wala po. Kasano, katipatangkan na kita karuba. Asika timang taktakaw ka na giti ding wanda. Ada ka nung amin nakakita idirabikan kay ijay bangkag. Anya, kat nag-overtime ak mo nagarado iti rabi Lola. Sumat nga ruti imbagak. Nga may papilit lata na giti karuba ti kayat da. Unay damatan. Nagdakas la una yun ti pagkitkitaan da kada tao. Kasano na ito yun, apo? Ala, Lola. Di kayag da nagtasak ti makaam mo. No kayat da kat agsasango kami amin iti barangay hall. Tapno malawlawagan ti amin. Umayak mo ta po. Saan Lola? Taamangan no may stress kayo na ijay. Kabaalak na ito eh. Kat, kumusta ti pa nagsasarita yung ijay barangay hula pa? Awan bang managnak da Lola? Isa di dak mabali na tudun latan ngagtatakaw. Isuda pa ikit di ati inungtan ni Kapitan. Taadda na tiliwan tay may sa akagawad na nga agbasak-basak itaglawlaw iti rabi. Nalabit, isuda gijayan tay agtatakaw iti dingwan. Hunay mat nga mina na panagpampanunot ti adda ka na kita tataw. Ay na, pasensya kan, Masong Barok Nagbidot kami iti atap kan ka. Natiliw matlaang ang tagtaktakaw iti dingwan may. Auntie Maida, Sumardang kayo mga taitan Mayda. Kasi mo'to'y apo. Ngawan mo't dakas nga aramidan na. Wan Nana Linda. Kat pasensya manan. nay, asino ti akinlugan iti nagsardang ni tabatog, Lola? Wan nga raon. Awan mo't namnama ka siya nga ilita itapaw. Amangan no bisita ti karuba. Nay, dito'y mo't balay ti pagturungan dagiti bimaba iti lugan apaw. Ha? Wan nga paiso. Ala, urayon tayo no niya ti gagarada, Lola. Naimbagabigat mo, Mang Masong. Ha? Ma'am, da kayo matgayam na ita. Umunag kayo pa Agyaman kami. Ala, agtugaw kayo, ma'am. Pasensya kayo na, tani. Nanumulaan ti pagtaangan mi. Awan anyaman na, Mang Masong. Aywan, kadwak ni Manong ko ahener. Nabayagan akayat nakaamam-am mo. Ngam italang amin anak kaawid diti Pilipinas. Kan naadaan iti gundaway. Ha? Kaya't ko tiyagyaman kan kay ti personal. Ngamin, dakalabanag ti naramid mo para ti pamilya mi. Kaya't mi kumatiyag subad kan kay ita ta nakabangon man ang ti pamilya mi.
Naimbaganan ti amami, gapoy ti dadya kwarta. Ha? Ibagam lang, no niya ti masapol mo, kapsat. Allah, kamabain, sir. Di ka ko magbabain. Kaya't ko ti makasubadkan ka. Kaya't di na ko man pagkidkadan. Sa anak nagkidkid daw iti bayad ti naramid ko, sir. Tulong ko na dyan ka na kayo. Tinulungan na kami. Iswa tulungan na kami at kapsat. Nalawa mo't gayam ti farm yo, sir. Sakto lang, masom. Manipod nagimbag ti amami. Inot nakapundar kami iti sanikwami. Ken agduduma a negosyo. Kasta ka ni, sir? Sika pa lang tagbali na caretaker diti farm? No? Okay lang ka? Oo na, sir. Nasimak nga garden. Iso ano kayat yo, dalusak pa'y taglawlaw, ta mayat ang mamula ni tagduduma anateng. Ala, sikat di makam mo. Mangalak iti kadwam amang dalos, tapno di ka marigatan, kat sikamatan di makam mo amang mula. Saan kayo kading agtalina dito sir? Ado pa'y tinaskan nga siya kasway ka di syudad. Kabalam ka ni tiyag drive? Wala, sir. Adamat lisensyak. Ala, ikuyog kan to iti syudad, tapno makapasar ka ba di tiyay? Ay na, nagsimpot kay launay kanyak, sir. No pa'y didak pa'y unay anam-am mo. Diyak kayat nga ilimad ti kinatawag ka na kayo. Dakkel unay ti panagtalak yu kanyak. Kinapuno na, may saak nga ex-convict, sir. Amokon ti may papanit ti dayta masong. Tasakbay ang nagkita ta. Nagdamdamaga kiti may papanit ti kinataom. Ke naibagada ang nagbalbaliw kan. Wan, sir. Talaga nagbalbaliw akon. Tadyakon kaya tasubyan ti sigod nga aramid ko. Nanguro na ita, ta bakitin ni Lolak. Kit awanan sa bali anam naman na amang tulong kenkwana no sana siya. Ngam tinasakit. At dalata na itay saan na mamati ang nagbalbaliw akon. Noon niya ti panagkita da kanya kiti kalabas. Isulat na naging gaita. Nagdakasaklat ta iti imatang da. Ala, di mo ko maikaskaso ti sabali at tao. Agsalukag kakit di. Tapno mapasayat mo ti biyagyo ka ni Lolam. Di mo ikaskaso na kita klase ti tattao. Nay, adamot man nun nay deliver agraba kas kada semento di tabatog ti balayo antilinda. Apayan, diyo ko naan apapintasan nyo man ng ti balayaw. Kano kalkalpas laan na renovate. Ay na, diya ka mo niya ti plano ni Masong, Mayda. Ado siguro ti urnong ni masungan anya. Madlaw ngamin anasingpet jebus na. Takanayon da nga itulod ditaw. Wan, agpaisot ako na, Mayda. Talaga nasingput dagiti bus na. Ay, naimbagpay kat ni masong. Napintasan ti biyag na. Nga uray kas jay tinaglablabasan na. Wan dakil ti ka si Diyos. Kanayon ko ngamin nga ikarkararagan jay apo. Amom, nanayap apal ko man ni masong kadagiti anak ko. Ay, wan. Kumusta ang dagiti anak mo? Nakalpas na siguro niti panagadalda. Ay, nakagraduardan. Nagpadaan dalaki di mo ti sana nakapasay ti board exam. Anya, ay katulitan damanan na. Ay na, inaramid da, nana, awan matlat ta. Sa bagay, adumat dita ti mabalinasar kanda trabaho. Nulakit dita sanda napili ti trabaho. Ay, masuronak nga road. Tadidamot kaya tagsapol iti trabaho da. Da ito'y malata tersenan tinamnaman da pangalaan iti inaldaw apagbiag may. Di damot amu ti tumulong. Anya, apay ngay, sayang tinadalda.
Wen nga road nana. Apaandak met no pilitek ida nga agsapol iti trabaho da. Ay, nagtatangsit da. Di da kaya ti madikdiktaran. Angam kasaritak tuman ni Masong. Tanuandaan mo na apangisarkan kadagiti anak ko. Isaragnan. Ora niya trabaho di tana. Ay na, nagpintasan ti balayo, Masong. Talaga pimintasan ti biyag mo Kasi na, ante. Orekas niya tinaglablabasan ti biyag ko. Nailintag ko na iti bindot ko. Kat simaya ti biyag ko. Baban ti tulong ti Diyos na marswa. Wen nga rod. Ay na, Masong, sorry manen Ay na, mababainak ken kabarok. Awaran kanyak na dyan, ti. Lipatan yung nagyay. Ay wen, amangan numabalin mo nga irekomenda dagiti anak ko iti bus mo. Naimbag no kayat da, ante. Kayat da, barok. Basta sikat ti mangibaga kadakwada. Amok ngamin akabainda ka. Tano siyak ti mangibaga ay sigurado nga paandak manen. Ha? Sige ante. Padasek to akasarita ti boss ko. Sige, kasapulak ti daddo mapaya trabador para ijay farm Masong. Ayabam to kasaritak dagitang aplikante. Agyamanak, sir. Adamat sadsadot dagiti inserrek mo ngagtrabaho kanyak Masong. Napukawan pa iti kwarta. Ket nakitak iti CCTV. Isuda tinang takaw iti mapukpukaw a kwartak. Anya? Allah, pasensya kayon, sir. Inarum ko kumayda ngam saanan. Ikataklangan ida ta jakayat tikas niya klase ti trabahador. Agtatakaw na lang arunan sadot dapay. Pasensya kayon, sir. Jak amo kas tagayam ti galadda. Professional da ngagpaiso. Ngam adda sa bali agaladda. Sa bali ti ugali da. Kanayan da pa'y nga agapang agkapsat. Madlaw nga awan sursuro da. Pasig nga kakadakas sa sarita, ti rumrumwar iting iwat da. Sir, iso nga inawat ko ida, tayong pagpagapukan ka, Masong. Ang gaputakas jemat, ti ugali da. Pasensya. Ngam ikatak idan. Siyak ti rumbang agkidaw iti pasensya, sir. Ngamin, siyak ti nang isirrek kadakwada. Ala. Bayam na itan. Sana bali, ta iniktat ko idan. Aywan. Agsubliak manan ni Jabrod, kat ikuyog ko ti kapsat ko. Kat ne, nakapsot mutan na ititadakal ko. Iso sikapa lang, ti pangital ka kadakwada, wan? Wan, sir. Awan problema. Kasta mutan na iti farm. Sikam ti makamu ka nagijay. Dakkel ti panagtalagmikan ka. Iswasika ti pangitalkan mi ka nagijay. Amumantan ti araramidam saan? Wan, sir. Kat ikarik. Tsak to pulos dadailan ti panagtalik yu kanyak. Ay na, siyak pa yun ti mababain kan ka, Masong, barok. Gapo iti inaramid dagiti anak ko. Sayang, ante. Tapos saan da nakapagbayag iti trabaho na? Wen nga rod Ay, mangibabain dagiti nga anak ko. Numat nga minada korektarag amadi nga aramid da. Apaandak mo't. Sungba-sungbatan dak. Ay, wen, pangaasim ka di ata di mon sarsaritaan ka dagiti karo. Bati naramid dagiti anak ko. Tanay nakababain launa yun. Nakadaldapay mga rodam ako na. Ngamkas jay mo tinaramid da. Kababain. Wananti, di kay madanagan. Tas saan ko nga ugali ti mang sarsarita iti kamali ti para katao. Tawan na pinta sa maganap ko dita. Alanti, ikararagan tayo lahat na nagiti anak yo. Tapno malawlawagan ti panunot da. Kat baliwan dan ti madi nga aramid da.